bugarska prestonica nam je dovoljno blizu da smo je dosad mogli obići bar 20 puta. Tako da smo smatrali da je zaista red da vidimo šta to ima da se vidi kod naših istočnih komšija. Glavne atrakcije u Sofiji se većinom nalaze u centralnom gradskom jezgru i mogu se obići za pola dana, pa nam je jednodnevni izlet bio sasvim dovoljan za prvo upoznavanje sa gradom. Sedište patrijaršije i simbol Sofije, hram Aleksandar Nevski je monumentalna građevina u samom centru grada, izgrađena u neovizantijskom stilu. Ime nosi po Aleksandru Nevskom, koji je bio svetac, zaštitnik Aleksandra II. Ruskog cara, koji je po mnogo čemu zaslužan za bugarsku nezavisnost i konačno oslobođenje od Otomanskog carstva 1879. godine. I zaista, ova crkva je ogromna, po veličini druga pravoslavna građevina na Balkanskom poluostrvu, odmah iza hrama Svetog Save u Beogradu. izgrađena od strane Rimljana u 4. veku nove ere. Rotunda Svetog Đorđa je najstarija zgrada u Sofiji. U delu dvorišta iza rotunde nalaze se i ostaci Serdike, prvobitnog naziva države Bugarske,
koji datiraju iz 2. veka, jedan od malobrojnih preostalih dokaza rimske vladavine na ovim prostorima. U neposrednoj blizini Vitoša bulevara nalazi se crkva koja je posebno interesantna turistima iz Srbije i bivše Jugoslavije, jer u njoj počivaju mošti jednog od najvećih srpskih srednjovekovnih vladara, kralja Milutina, sina kralja Uroša Nemanjića i oca Stefana Dečanskog. Bulevar Vitoša nosi ime po planini Vitoši, koja se nalazi nadomak Sofije i čiji se obronci mogu vidjeti iz raznih delova grada. Vitoška, kako ga žitelji Sofije od milošte zovu, glavna je pešačka zona u Sofiji i žila kucavica grada. Baš kao i u Knez Mihajlovoj u Beogradu, ovo je super mesto da potražite suvenire, malo šopingujete ili sednete u neki od simpatičnih restorana i kafića na piće ili neku finu klopu. Nacionalni teatar Ivan Vazov je najstarije pozorište u zemlji, izgrađen 1906. godine u stilu neoklasicizma. Ime nosi po najpoznatijem bugarskom piscu Ivanu Vazovu. Ono što treba da znate jeste da je zgrada pozorišta jedna od najlepših u Sofiji. Teatar je smešten u dnu centralnog gradskog parka, pa je ovo mesto super da napravite i kratki predah od razgledanja.